namuhla sikwethulela dona sisemkhulukhaya wetindaba te-SABC Auckland Park eJersey. Asibonge ukuthi ukhethe thina. I, Nhlanhla Mkhwanazi, swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, nothing else but the truth, so help me God. Janene Nhlanhla Mkhwanazi ugcine avelile embi kwekomiti yePhalamende lephenya ngebugebengu nengohlakalo emaphoyiseni lekwavetwa nguye Janene Mkhwanazi. Nasekuqaleni sasho futhi ukube kwakwenzeka iANC kwakumele ithathe ibench lokuba iopposition party lapha kwilegislature 1 in KwaZulu-Natal. Luphiko lwentsha lwe-ANC KwaZulu-Natal lwende lubito lwekuthi iANC iphume kuhulumende welibumbano wesifundza. Janene Nhlanhla Mkhwanazi ugcine avelile embi kwekomiti yePhalamende lephenya ngebugebengu nengohlakalo emaphoyiseni lekwavetwa nguye Janene Mkhwanazi. Lokhu kulandzela kuphathamiseka kucala kwalomsebenzi ngasekuqaleni kwelanga lamuhla. Njengoba ke kudzingeke ukuthi kube khona lokulungiswako ngaphambi kwekucala kwalomsebenzi. I, Nhlanhla Mkhwanazi, swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, nothing else but the truth, so help me God. Lokho kusho kucala kwemsebenzi. Umholi wobufakazi lekomiti yesikhashana Advocate Norman Arenzem ucala ngelidzaba lekusungulwa kwelithimba lemaphoyisa lebekadze libukene namacala ekubulala kweyemenene epolitiki lapho Mkhwanazi achaze ngekusungulwa kwalelithimba. The president made announcements that he shall establish, or he has given a task to the group of ministers, and then he's given them assignment that they must come with a solution, strategies to intervene with regard to mitigating these incidents of the murders of politicians in the province of KwaZulu-Natal. The ministers were not quite pleased with the level of performance of the SAPS at the time. When looking at the number of cases that were brought to court, number of arrests that were effected, and as a result, a directive was that the police management must come up with a proper plan. Mkhwanazi ubutwe ngekuthi ngubani lobekahlanganisa luhlelo lwekusebenta kwalelithimba lemaphoyisa bese ke futhi lwedluliselwa ngubani lelikomiti letindvuna. Some of the deputy national commissioners that were there at the time that had to also contribute in terms of development of that plan, a plan which eventually then had to be given to the National Commission for approval. Lomunye walabafake sicelo semsebenzi wesikhundla sekungena inkantolo yomthetfosisekelo Advocate Alan Dodson SC uthi nanobe angeke avume lokuthi bantfu labasha bakuleli balahle lithemba ngenkantolo yomthetfosisekelo njengesikhungo, kepha yena lakuvisisako ukuthi bantfu bakuleli balahle lithemba kumthetfosisekelo qobo lwawo. Ngesikhathi ke akulolu hlolo lwati lwemsebenzi, Dodson SC ubutwe ngemthetfosisekelo wakuleli kanye netethembiso tawo lapho ke yaphendvule khona ngale ndlela. I'm not sure that I can accept the premise, which is that the Constitutional Court as an institution has lost the trust of the younger generation of South Africans. But I have three adult children, so that's my feed-in, as it were, perhaps to that generation. What I can certainly understand is a potential loss of faith in the Constitution itself because of the... That's actually what I meant, in the actual Constitution and the delivery thereof. So you're not wrong in your first assertions. That I can understand. The particularly the rights from Section 23 through to Section 28 are rights in the Bill of Rights that embraced a unique promise to South Africans.
Kwendiwa emalungiselelo ekulanza sithumbu salobe kameleleli eFrance nathi Mthethwa ushone kuleli viki lelengcile kulandzela kuwa ebhilidini lelo hotela eParis eFrance. Kushona kwakhe kwanzise kwetfuka nemahlebeti ngesikhathi ke labasemagunyeni eFrance baluthatha loludzaba njengesento sekutibulala nanobe ke luphenyo lusaqhubeka. Umndeni uthi wethemba ukuthi luphenyo ngekushona kwakhe lutabalethela timphendvulo kude bakwati kwendlulisa. The permission has been granted to repatriate the body back home, and then so that's the most important thing for us. We are very grateful that we are getting closer to us taking our brother back home. So I think that's it's quite in this whole thing. Such things good news to us. Because we can't wait to take him back home. We had an opportunity, again, myself and Mr. Zengmalos here, where we went to the mortuary to go and visit Unyambose, our brother. I'm sure you understand how stressful that that whole exercise is, but we had to do it. On behalf of our families, on behalf of Onyambose, and on behalf of Oshenge, on behalf of South Africans, and on behalf of the world citizens, because he was a world citizen. So, as you would have seen, that the interest as to exactly what is happening with him is not just a South African thing; it is an international issue. Luphiko lwentsha lwe-ANC KwaZulu-Natal lwende lubito lwekuthi i-ANC iphume ekhulumende welibumbano wesifundza. Lentsha isola i-IFP ne-DA ngekwetama kubulala i-ANC. I-ANC, IFP, DA kanye ne-NFP babumba uhulumende wesifundza welibumbano kude bahole lesifundza ngemuva kwelukhetfo lwalomnyaka lophelile. Insha ye-ANC KwaZulu-Natal ithi lesinqumo se-ANC sekungena kuhulumende olubumbano wesifundza ne-DA ne-IFP kwaba liphutha. Lensha ithi lo hulumende olubumbano wesifundza wamanje awonenzabane bantfu balesifundza. Nasekuqaleni sasho futhi ukube kwakwenzeka i-ANC kwakumele ithathe ibench lokuba i-opposition party lapha ya kwi-legislature 1 in KwaZulu-Natal. So into ekade sikhuluma futhi leyo ukuthi ukube kwaya ngathi ngaba singenanga ngisho ukungena kule arrangement esikuyona. Kusekelwa kwe-ANC kwehla kusuka u-54% kwaya ku-17% elukhethweni lolusanza kwendlula. Kanti inhlangano ye-MK yathola 45 boma voting. I-IFP yathola 18% kanti i-DA yabuye yathola 13%. Lensha ye-ANC ithi kude kutina kulohulumende olubumbano wesifundza. Isimo esibhekene naso isimo ekufanele sonke ezabantu bakwaZulu-Natal sikhulume sibe open and also sibatshela ukuthi even us as the ANC Youth League we are not saying ukuthi the ANC is doing the best kule GPU arrangement. Kuleli viki i-ANC lahlekelwe kuphatha masipala omkhulu wasemkhanyakude lapho uthethwe khona i-IFP. Lokuthi ngemva kwekuthi i-IFP ngekusekelwa i-NFP bakhiphe esodolobha walo masipala. Lensha ye-ANC ithi lesinqumo lesi siyindlela ekubulala i-ANC ngaphambi kolukhetho lohulumende basemakhaya lolutako. Uyexwayiswa mbukeli ukuthi lo mbiko lolandzelako uyalumela kulabevilako. Umphathiswa welitiko letekutfutsa nekuvikeleka kwemphakatsi eNyakatfo Kapa Limakatso Koloyi ugceke kuhlaselwa kweliphoyisa lelihlaselwe lisemsebentini. Lesigameko sigcekwe kuto tonke tingalo takuleli kanti ke sishiyela abanye eBeaconsfield eKimberley bakhathatekile baphindze banikwesaba. Evidweni kubonakele emadvodza lamabili ala kuboshwa kanti futhi lomunye wawo aphusha liphoyisa. Lesehlakalo lesesisabalele tinkundleni tekuchumana sigcekwe yonke indzawo. Emaphoyisa athi bekasebenza njengalokudayilekile kwathi naketama kubopha umsolwa aseyahlaselwa. Lesigameko sendeke embi kwetakhamiti takulendzawo letinye letitibonele nakuhlaselwa emaphoyisa tithi tishacekile. These things happen every day. Because of the people drinking every day, people using drugs here. No, to hit the police officer already is bad enough, and to hit the woman as well.
is also very wrong. Inyonyana yemaphoyisa kanye nemalungelo etibosha iceke lesehlakalo totimbili letinyonyana tithi lesigameko sivete simo emaphoyisa lasebenta ngaphasi kwaso kanzi tifuna ukuthi baphathe emaphoyiseni bathathe tinyathelo. It's more concerning and very sad to learn that the suspects were released on warning, bail on warning, which then tells us that the criminals will find comfort within our courts. It is unacceptable that law enforcement officers, and particularly women in uniform, continue to face violence and hostility while carrying out their responsible duties of working and protecting our society. Basolwa baphume ngebhayili kanti babukene nemacala ekuhlasela kwala kuboshwa kuphatamisa kusebenta kwemandla emthetho kanye nekucekela phasi impahla. Kuletinye masibuya ititolo. Umbhikisho wenyonyana yetisebenzi ikhosanthu lomayelana nemisebenzi yesibhedlela saseThembisa ekuruleni uthi kabetekile njengobe kamuva kuvele tehlakalo tekukhwabanisa leqhubeka kulesibhedlela. Wemukelekile mbukeli lesigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Umbhikisho wenyonyana yetisebenzi ikhosanthu lomayelana nemisebenzi yesibhedlela saseThembisa ekuruleni uthi kabetekile njengobe kamuva kuvele tehlakalo tekukhwabanisa letiqhubeka kulesibhedlela. Kuleli viki leliphelile iSIU imemetele ukuthi bugebengu bekukhwabanisa lobuqhubeka kulesibhedlela sebudle imali lelinganiselwa ku2 billion wemarandi kanti ke mathathu emacembu laqhuba lobugebengu lobuhleliwe lasatfolakele kepha kukhona latawuvedwa ngekhamba kwesikhathi. Ikhosathu nemadlela ndzawonye ayo bashucele ngaphandle kwesibhedlela saseThembisa lesilahlekelwe ngo2 billion wemarandi. Emalangeni lambalwa lengcike SIU ivete ukuthi imali yebiwe yenyuke yangetulu kwa 850 million wemarandi lobekavetwe nguBabita Deokaran. Kanti ke iSIU ibese iyachubeka neluphenyo yaveta ukuthi ingahle yenyuke futhi le mali. It's affecting everyone, all of us, the patients, the workers, the nurses, the doctors. The services we are getting is not great compared to other hospitals. Emacembu lamathathu lasebenta ngebugebengu lobuhleliwe labalwe iSIU afaka ekhathi Mazibuko, iMawumela nalenye lebitwa ngeX kepha ke ithi kungenteka akhona lamanye emacembu lasebenta ngalokuhleliwe. Every person must account to his duties because if you become a member of a union, you become a member so that you become your mouthpiece. But some of the decisions immediately will become unethical. It becomes an issue of you as an individual. Imali lebeyihlelelwe kuvula ematfuba emisebenzi nekufutfukisa timpilo yebiwe. The question of people stealing from the public purse. It's so sad because each time you steal from the public purse, you steal from the future of our children. Kunelubito ke lwekuthi labo labathinzeka kokulenkohlakalo babitwe kude uphendvula. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe kwendiwa yini ukuthi kube lula kwebela hulumende njengobe kukhwajaniswe 2 billion wemarandi esibhedlela saseThembisa. Umbono wakho uyalandzela. Ungaqini komthetho eSouth Africa novula zibhuqe kutyiwa imali akubotshwa abantu kwenziwa yonke nje into yiyo nobangela ukuba abantu bangoyiki ukutya imillion nebillion beyazi babazobotshwa mos. Into engibona ukuthi ikwenza ukuthi kube lula ukuthi nabantu bentshontshele uhulumeni ikakhulukazi ezibhedlela nakuzo zonke labantu abasebenzela uhulumeni ngibona engazathi lokho kwenziwa ukungawuhloniphi umthetho la eNingizimu Afrika. Kumele kuqinise umthetho la eNingizimu Afrika umuntu otholakala ekhwabanisile ajeze kakhulu. Imali idinga ukumonithwa igadwe. Uma i-cash flow seyihlalile ekhongweni kahulumeni kubalekile kakhulu ukuthi imali igadwe i-office of finance ukubheka ukuthi imali isebenze kanjani kulo nyaka loyo ingakho imali vele inyamalala nje ekhongweni kahulumeni. Abasebenzi bahulumeni bayazenzela uhulumeni nje iningi labasebenzi bakhe bayizigebengu okwenza kube lula nje nokuthi umuntu ongaphandle oyisigebengu naye ahlangane nongaphakathi benze lobugebengu bayazenzela nje. Kulula ukubela uhulumende ngoba umthetho weSouth Africa nawo awukagcini. Abantu abafika emakhodo sekuthiwa ubufakazi abukaphelile. Manje ke kubonakala ngathi bona abantu abebakwabo bayajanyelela.
lona ngumbono wembukeli iSABC at first wakuthi phendvulela ngawo. I-University of Mpumalanga seyibambisene ne-Oppenheimer Generations Research and Conservation. Kulobudlelwane kutawusungulwa sigungu lesitawubuka kabantu lucwaningo lwekulondvolota kwemvelo nalokunye lokweyamene nemvelo. Lolu hlelo litawubita tigidzi temarandi kanti litawuphindze lulethe titshudeni letenta lucwaningo lwesayensi. Sifundza seMpumalanga sihamba embili ngekulondvolota imvelo kanti konke lokuyamene nemvelo kubalulekile. I-University of Mpumalanga seyakhe budlelwane ne-Oppenheimer Generation Research kutobuka kabantu lucwaningo lwekulondvolota kwemvelo. It gave us great pleasure to agree to contribute 6 million rand to this chair. And one of the important things, and I think it is a great tribute to the university itself, that it's not just the Oppenheimers through the Benjamin Raymond Oppenheimer Trust contributing, but the university itself is coming to that party. Lolu cwaningo lutawuthatha iminyaka lesithupha lutawudlala indima lenkulu kulabafundza isayensi. We are very excited because there is a clear alignment between today's launch and the strategic direction of our institution. Our vision as the UMP is to be an African university, leading in creating opportunities for sustainable development through innovation. Nosipho Mlocho longulomuntu student letenda lolu cwaningo utawuhlomula kulobudlelwane. My research focuses on understanding what sympatric species are and how they utilize their niches and resources in a mixed-use landscape. Lolu hlelo leti-student letilishumi nemfica kanti kukholelwa ukuthi litawuletha inishisakalo nakuleti ti-student kuthi tikubandzakanye netifundvo tesayensi. Nasivakashele kumakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone Rebecca sibuselena kumbukelo tizoba teswati ekhaya SABC1 nathi ke lesiphethe kulihlelo namuhla nzamba manje ngoba ke siyakhuluma kabandi ngemsebenzi welikomiti lesikhashana lasunyiswa leParliament kuphenya kabandi ngetinsolo takomishana amaphoyisa kusifunda saKwaZulu Natal njengoba ke licala kwena ke umsebenzi walo elangene la namuhla ngetulu kwaloko kuhleli ke iwater indaba lapho iqale khona ke namuhla kulesifundza seMpumalanga enzaweni yaseSekhunda sitahamba ke sikhulume ke nelisekele envoneto ke tizoba temandi kuleli vele eNingizimu Afrika ke sitawuva kabandi ngaloko lebekathe kutsingithwa nalike langa leqala kunaye ke water indaba 6 kuya ku7 kumsakato lukwala FM kulihlelo letiphuma embiteni nzamba balehle themba egoli asibona kumbukeli ekhaya. Sibonga kakhulu kuye Sibu kanti ke mbukeli tiyaguqa talamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako. Kusasa sikhona sindebele letelama leti titfole ngelilwimi lwesiXhosa ngensimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Ungakhohlwa ukhona into zakhe nesimo selitulu ngemva kwetitolo busuku obuhle ngwa. Asikubingelela sikwamukela inasi isimo selitulu ngalo muhla sibuka kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu ngalo muhla khombisa kumahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la eMpumalanga elive kakhulu kati sifunza eMpumalanga kanye leLimpopo njengoba likhombisa ke la kuvula ikakhulu kati eKassini elive njengoba khona nalamafu kakhulu kati sifunza eSeligune elive ngalo muhla kanti ke lichubeke njalo naselangeni lakusasa njengoba likhombisa ke kubalili kakhulu kati sifunza ke la eNorthwest kanti ke asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% sifunza eLimpopo kanjalo nesifunza eMpumalanga ngalo muhla kanti ke isixwayiso lesivela kwa South African Weather Service ngalo muhla likhombisa ke la kuthuma kakhulu mabuka ke la ingcenye
kwesinye sifundza ke la eMpumalanga kanye ke la neLimpopo masikubukela ke amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni la kusasa masibuka ke la sifundza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria liyashisa ngaye ke la 30-26 eJohannesburg 27 Vereeniging njengoba lifuthumele kuleto ndzawo leto kanzi ke Limpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 32 eThohoyandou kuyashisa nakhona kanjalo naseThabazimbe ngaye ke la 33 mawubuka uBhekasfort likhombisa kufuthumala nga 27 kanzi ke sifundza eMpumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lapha kuye ke la 30 wehlele kubukoma Ripoti ofika ke Nkomazi liyashisa eMbombela lipholile ngaye 25 mawubuka uCarolina lapha kuye ke la 24 kakhulu kade esilobele Malahleni nakhona likhombisa ke kuphola kanzi ke KwaZulu-Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lapha ku 27 elifuthumele lipholile Kokstad Port Shepstone ngaye ke la 22-25 eLundi nase Richards Bay kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana nabo KwaNojoli lapha ku 26 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto indzawo leto ku 27 enquba eMthatha nakhona likhombisa kufuthumala nakubokomani isilandani lapha ku 22 njengoba lipholile kanzi ke Western Cape indzawo lefana nabo Vredendal lifuthumele ngaye ke la 29 mabuka Beaufort West lapha ku 26-27 ikakhulu kade indzawo lefana nabo Ashram kanzi ke eGeorge lapha ku 20 likhombisa ke la kuphola ngwane lomuhle kanzi ke eNorthern Cape indzawo lefana nabo Springbok shisa likhipha umkhovetsheni ngaye ke la 30 kuBukurumani 31 eUppington mabuka indzawo lefana nabo Calvin lapha ku 29 kanzi ke kuyobe kubanza ke Sutherland ekseni kepha ke la bese liyaphola ke ikhathi ke Ntsambama kanzi ke sifundza eFree State indzawo lefana nabo Bothaville lapha ku 31 kuyashisa nabo Kronstadt bo Welkom ngaye ke la 30 kanzi ke Ficksburg lapha ku 25 ilipholile leto indzawo leto kanzi ke lapha ku 28 eFrankfurt ngalo lomuhle kanzi ke sifundza iNorthwest ngalo lomuhle masibuka ke la ikakhulu kade indzawo lefana nabo ke labo Tosca lapha ku 33 kuyashisa ke leto indzawo leto 31 mawubuka bo Freiburg kuBotawong lapha kuye ke la 30 ngalo lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle